Veliki selam, pozdrav dragi moji gledalci. Evo nas kao što vidite danas na lokaciji Kalesija Memić pijaca. Odveli smo sve vrijeme danas da dođemo malo da vam snimimo pijacu, da vidimo šta Raja voli, šta Raja ne voli. Ostanite uz naš kanal, pratite nas i uživajte u mom kanalu. Evo Raja, kao što vidite, kad malo dijaspore dođe za naših ljudi koji rade van BiH, kako se to osjeća. Evo, pogledajte, ogromne gužve, znači to je to. Samo nek nas ima maša. Znači, Raja gužva je do kružnog toka dole. Eto. Da znate. Pa nisam mogao čekat da se to završi, da se redom ide, pa sam sreća s motorom došao danas. Tako. Svi koji možete da se pretplate na moj kanal, bosanski običaj, da uživate u mom kanalu, jako vam bio zahvalan. Evo danas moj vikend, odmor od svojih obaveza, danas smo na pijaci ovdje, pa ćemo da vidimo šta ima. A kao što vidimo odavde pijaca je baš jaka. Kao što vi vidite, baš je predobra, prejaka pijaca danas. Eto. Ima svega ispočevi. Ja se prelijepo osjećam. Evo je, nije problem, brate moj, ide reklama jedna. Svaki redje tu nikad otići u Siriju. Moj Maki, gdje si, brate moj? Šta imao legenda? Jesi dobar? Ja, evo dobre kako si ti. Šta imao? Evo, kod tebe. Evo dobre situacije. Kako je stanje, ste dobro vidi? Dobre, mašla. Evo malo došlo da snimimo, da vidimo imao koga novo, imao šta. Pa drugi si. Gužve su do kružnog toka. Jele? Ja. Šta ti misliš za ovo? Je li dijaspora došla ili nije? Dijaspora je stigla, svaka čast dijaspori. Ja. Njihovo da nema, mi bi Propali. pocrkali, Jel da? Boga mi ti kajem. A što? Ma ja cijenim dijasporu i poštujem Boga. Bogati. Kajem ozbiljno. A što? Što ljudi dolaze otud, oni kad dođu osjeti se sve. Jel da? Onaj proda ovo, sve. Donesu para, jel tako? Donesu para, donesu svega, vidiš koji je svijet. Zamisli da je ovo svaki dan ovako. Ja. Ne, ja, primijeti se kad dođe ozda. Sve. Vidi se na vozilima, vidi se na svemu. Osjeti se na svemu. Šta ima kod da ste vi dobro, zdravo? Ništa, evo radimo, vidio sudarnički, izgido smo, eto. Vidim. I po Facebooku tam isto ostaje jako beton. Vidio si, radite. Ide udarna ekipa. Jest. Nema nikog novog, ovo je stari Jaran, jel tako? Ovo nam Jaran, njega, on je tu s nama. Ja, nema novog nikog, nema. A? Nema nikog novog, nema. Nema, ne treba nam niko osim njega. Jel da? Nas trojica to i ne treba niko drugi. Jest. Ok. Najjači ste, nema šta. Eto, sedmere, njadi smo probrali. Da malo Evo je 7. snimimo robu. Može snimiti. Ovo je 7. načijanje, jel tako? Na svaka čast.
je gotovo, privadi Lena. Sve je gotovo. Maki, čućemo se posto, brate moj. Ajde. Evo vam je Raja, znači fića, zastava, pogledajte ovu koja se ne viđa. Pogledajte, top stanje. Osjeti se Raja kad narod dođe. Ovo je Raja za pohvalit, vjerujte i ne. Da je ovo za pohvalit. Pozdrav. Cari Nicola Marche Bog ti dava zdravlje. Radimo prvo.
Ima naroda tu na vaše. Koliko nije pitalo oštinja? Ona malo kaj stari, da ima potopiranje uštavljala, pa ne kanite. Znači Raja ima kod svega i svašta. Pijaca Memić, najpovoljnija sigurno. Od svih. Baš je da dođete i da se uvjerite. Znači nisam vidio jaču pijacu, da ima više ljudi do sada. Nisam ja vidio. A evo i vi ćete vidjeti na moj video kako to izgleda. Gdje su mi nestale? Pozdrav za glavnog youtubera. To brate, hvala puno.
Da, ljudi, još nisam vidio jaču pijacu, boga mi. Iskreno da vam kažem, kako sam došao ovdje. Raja nismo niski mogli malo da pričamo kao prošli put. Ali bit će prilike sljedeći put, ako Bog da. Pošto su gužve velike bile, ne čuje se od nalada ništa. Eto. Sve vas puno selam i pozdrav na vaša produkcija. Bosanski običaj. Uživajte u mom kanalu i vidimo se u sljedećem videu.